Poštovani gledalci, dobro večer, pred vama je Dnevnik televizije Lav, a na samom početku gledat će... Ne, na samom početku, ne. Nema smisla to, ni da komentarišem. Glavobolja od vina, a nigde aspirina. Sinoć bila sam sa tobom pijana. Još kakav repić ima? Tom Petar Radvanović, Pandur 1. Djeca sa oštećenim sluhom, Pandur 2. Moj ti je Pandur 2. U Narodnom pozorištu u Užicu počela je priprema internacionalnog koprodukcijskog projekta Sluga dvaju gospodara. Karla Gol... Jebote, koliko sam ja glupa, ne verujem. Ja neću sad ova čitam ponovo. Ne, smišljam off za... Lako ti se sa mnom zajebavati, nemoj me sad. Nema šta da čitam. I evo kao što smo i rekli, emisija sa Zlatibora, naš ekskluzivan gost koji je samo zbog ovog intervjua došao, on će nam reći odakle. Dobar dan. Dobar dan. Recite nam, prenesite vaše utiske, kako se osjećate danas ovdje? Kao prvo, jako mi je žao što moram da ispadnem nekulturan jer držim ruke u džepovima. Naravno, hladno je, ja sam rukavice zaboravio. Inače, dolazim iz Murtenice. To je jedno brdo, 30 km jugozapadno, na primjer, odavde. Došao sam da vidim šta se radi na Zlatiboru, kakva će biti ta, kažu, novogodišnja luda noć, pa da vidim šta je to ludo. Kod mene u selu neko lud, onda ga vode ili u Užice ili u Čajetinu, u bolnicu. Ja hoću da vidim kako ta ludnica na Zlatiboru izgleda. Eto. I kako vam se čini ovdje, što vidimo danas? Sad, ja trenutno ne vidim ništa ludo. Ako sve mi je, kako to kažu ovi građani, femsi. Šta znam. Znači, sve mi izgleda, mogu reći, katastrofalno mrtvo, obzirom da smo nadomak nove godine. Dobro, utorak je, mislite li, što očekujete zapravo od samog dočeka ovdje? Očekujem da moj čiča koji prodaje jelke ovdje zaradi pare, može da plati. Ja se vidjela sa busenom ili bez? Znate kako, mi obično prodajemo sa busenom ove godine zato što nismo stigli da iskopamo dovoljan broj, onda smo prodavali jedan deo onako sečne, ali to nam je šumar odavde odobrio, tako da nije. Imamo mi sve papire za to. I kaže, nadam se da će on uspjeti da proda dovoljan broj tih jelki da platimo. Ja se izvinjavam gledalcima, recite mi šta ste vi od škole završili? Znate kako, ja sam završio poljoprivrednu školu u Požegi. Koji uspeh? Vrlo dobar. Poslije toga za sad imam 3 godine, zgazit će nas sa CD tablicama. Ne fakulteta, ali od toga sam najveći... Kog fakulteta? Pa, znate kako, ja sam krenuo bio prvo na FON, poslije toga, pošto sam vidio da se poljoprivreda i te nauke uopšte ne dodiruju. Ja se izvinjam, Pavle, kada mojno? Vraćamo se posle, izvinite. Brate, ovdje što nije u redu s Bojan. Zbog radi toga, ja sam pokušao s Pantića da nađem zajednički jezik. Sve su moje misli okrenute tebi, ceo moj život te živiš u meni. Sav ispunjen setom s nemirom u duši, bez tebe se noćas sam moj život ruši. Tan, 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 ko te noćas miluje po ruci, za malenim stolom u nekom kafiću. Ko ti priča nežne priče, dok se tvoje lice smeje. Ne mogu više. Je li proba bila dobra? Hvalim te Bože. Svaka ti.
A sad malo ja. Rekao mi Pavle, treba mu tako fotografičan sam sa žvakom. Nemoj se bavati, Neco, brate. Što sam sad radio? Dobro, ajde. Poštovani gledalci, dobro večer, pred vama je Dnevnik televizije Lav na početku vesti dana. Izgradnja doma za stare na Zabučju započeta je 2003. i protekle 4 godine deli sudbinu većine investicija koje se grade, što bi narod rekao, ko skadar na Bojani. Proletos je najavljeno da će konačno biti završen do početka oktobra. I bilo bi da sve nije ostalo tek na pustim ministarskim obećanjima. Zahvaljujući uspešnom učestvovanju na prolećnom konkursu u okviru programa Javni prostori, Naši prostori Balkanskog fonda za lokalne inicijative, građani Užica, predvođeni članovima Udruženja akademika, u ponedeljak u 18 sati na prostoru Donjeg trga, na kome se do 1970. godine nalazila zelena pijaca, otvorit će neobičnu uličnu galeriju Art pijaca. Želja organizatora je da ona postane kreativni forum građana Užica u cilju unapređenja izgleda. Ne, ser. Glup, gluplji i Branko Drobnjak. Može! Dobro večer, dragi gledalci. Gledate još jedno izdanje Bosanskog dnevnika. Večeras u dnevniku ćete vidjeti crno, crnje i najcrnije. Okruženje, kompjuteri. Kako sam se zaposlio na ovom BBC-u, jarane. Kako sam se zaposlio, med mlijeko. Gledaj kako je. Bože saču. Šta bi rekli da me vide ovi moji iz Bosnije? Rekli bi prolupo. I kako vam se čini ovdje, što vidimo danas? Streljat ćete, Pantiću! Da sam htio da se upišem, ali izgleda da će mi se desiti nešto gore. Nešto gore. Dobro večer, gospodine, kako ste? Na Mikarde me. Kako ste, gospodine? Dobro, hvala na pitanju. Šta ima ovako? Ima nešto u Srbiji. To ti je rane od... Ima doga jedan čovjek mom celom. To ti je od brezovog šampuna. Nemoj se kupat brezovim, kupaj se lipovi. Kaže, namaziš malo vuda, one, navažiš se s onim... Men baba kaže, uzmi sine, jareće, kože privi, ovdje privi tu i to ti počnu dlake toliko da rastu da ti ne znaš. Alo, stopirao si me. Dobro. Svake 2 godine Republika Srbija utvrđuje program kontrole kvaliteta vazduha na čitavoj teritoriji. Prema ovom programu i Užice spada u lokalnu mrežu urbanih stanica gde se na 2 mesta u gradu kontinuirano prati čađ, sumpor dioksid i azotni oksidi. Monitoring vazduha u Užicu i Sevojnu na istim mernim mestima nastavljen je i u 2007. godini sa otprilike istim rezultatima. Nema smisla to, ni da komentarišem. Budalo! Ej, je... Šta ćeš? Šta ćeš? Bip. Bip, bip. Bip. Bip, bip. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. Bip, bip.
Bibri bibi. Bibri bibi. Joj. Bibri bibi. A? Bip, bip. A šta ćeš? Je to to? Ajde, ima, ti simim li ti rođaci. Mogu ja napraviti neku jezu faca? Neću. Dobar dan, kako ste? Nije kad napisao ovo. Nemoj, dođi sjedi. Da mi pustite neki crtani. I to Robin Hood. Mi zatvorio vodu, 2 godine da nema vodu. Koji cepa. Mip, mip. Važi. I da si neki čovjek, ti bi rekao lepo, fino. Lepa cura, noćas niku ne ide, petak veče ti u kući stvarno šteta je, tako želim da se vidi sa tobom. Ale mogu više. Ajde još malo, možeš još malo. Ništa ne bi falilo, svako veče, crno veče, da pa tebe dolazim, odlazim vas samo javi, kada spremna si. I eto, gotovo, ne mogu više. Ekstra, hvala tebi puno. Yesterday. Počni sa gašenjem.